te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tai au malo le soifua manuia. Misi meila whaafonga o Talala Radio Samoa. I tala tomua o lasonga fua. E lata I le salau ono se fulu wafe moa a fia I le bird flu mai le pā moa I tasi o tago. I lea o whaio le tele o moa o lea ua vavai e se mai isi moa ma e iai lava nisi wa tu I lalo. Whaamauninga le tanga luenga le primary industries ana po. O lea ua whaamaunia le pā moa lo na wha le mainland poultry's hill grow. Mai le biosecurity a New Zealand, e le oiloa tonu le mafuanga ma o lo ngā lulue penei ma le pūlenga o le pāmoa. I to tonu lava I o New Zealand, wa whaisi umi tele o sa o loto mai wha mai neia a fiai moa ma o le wha manatu o le asocia le poultry industry, wha atasi ma le Egg Producers Federation I tangata o lo whaia pāmoa. Ia wha o ngā ilo ilonga whaia fua o lo tuu mai mo le au whai wha toanga. O le vaiaso tāluai leana whailo mai ai le minister wha toanga Top McLean, o le wa au sia New Zealand lana malienga ma au se tālia, e toe a matai fi wha atawa inga o nisi o moa. Ave e sea mai nisi o ainga wha pia caravans latai West Melton I Canterbury ana po a o tau ma whaieliti nei mua tau fiofi le so solo le afi. E tu whaatasia talo tai au ele o mawhaio nau o se tūlanga o le mawhaio na tau fiofi le so solo le mu, ma o le mu fo ile nei, whaatu a amata sa sawane ana po. O le afo le whai le vaveao nei na toe sa wai le isi tala mai le ofisa o le tinei mu, wa mawhai neo na toe fo I a inga, na ave e sea mai caravans wha pia fale. Pei tae ono o sa wai mawhaatununga, ia nofo sao ni uni pea e ono toe ave e sea wha vave mai o latu a inga. O loo whaatonu ina pea tangata ia tāku ni puni wha malama o whale o le maa losi o le asu. E se mai le mule nei West Melton o lea fo I iei le isi mu I Canterbury lava I Bridge Hill Tusa ma le tasi afe eka wha apea I Macurwi. O se pōpisi tele na iei ana po I le ofisa o tinei mu I Canterbury wha apea o tāko e pea ona wha amawina e silia ma le lua se fulu isi wala au na wha au ane e se mai iei mu I West Melton ma Bridge Hills. Ualoa ia I le so tu la fono fo wa au kilani wa whaawhainga tai ne ona whaatau le ava malosi. Tu la fono wa amata whaamamalu mai le so o whaasai nei bottle stores o dairies whaapea supermarketi. O na toe whaatauina se ava malosi tu atu o le tau le iwa I le po. O se tasi o swinga na finau malosi ele pule nganu o au kilani. Ia whaia se ife soa soa ni ai tu iti tia lea a fia o tangata. Ma fua mai lava I le tahango fia o le ava malosi. O le swinga fo walo ia mai le soe ese mai lea le isi pui pui o le tu la fono. Le ana aloa ia le masino se tema le ua le o toe talia I naini lai sene fo wha matu umai mo pisinisi. Le olo o wha atawina le ava malosi mo nisi o no fuanga I tutonu le ai. O le naunau ta ingo le councillor ia Josephine Partley, ia ini swinga le leia lia e mai o no swinga le tu la fono ua aloa ia mai le so. Ave leo leo tangata ti e pasika mau e au kilani. O le toa lima o nisi o le kulupu e toa tele na whioa e whaasoli tu la fono I lunga le awala. E whai o le oi mō li mumu. Se le tu awala e whioa I ai. A o le soli fo I o le sawa whaatapula. Whai mai ai leo le toa tele o I lato nei e le I whaiani ofu molo lato saunga le mu. O lo I le wha moe o leo e su e maisi. Ma o pasika fo ina wha o ngao dirty bikes e matua I whaasa malungo le awala. Ma talo wha ai u. Sai mai e leo le to aono I le whae unga le vaiaso I Wairarapa ono le umi o methamphetamine. Tangata e to aono wa maa wefa apena maa wa mai Masterton, Martinborough, Macarleton e tu sama reporti leo I le aso to nai. Na maa wa mai e fo I ma le afa kilo o fuala au whaasaina. E se le whai tau wafeo tu pepepa. Na tutu la iai lava mai lato nei lumo le wha msidonga whae tu malo I Masterton e le aso lava lea maa e le o tau fiai le mo lia mai o nisi tangata wha au popo. Wa whai wa toi talo le nei fo I tai au, manu ia tele le amatanga le vaiaso.